sur les 18 000 places, il y a 50% à Yves 50% à Zéz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 
c'est Manouane ou Tchartara n'importe quoi parce que vous risquez de ne pas rentrer au stade parce que c'est des billets électroniques. Donc le marché noir, le trafic qui est à l'étoile, c'est Manouane. Alors c'est les billets, les guichets officiellement. Donc c'est les Inch'Allah, c'est le Gaïs, Inch'Allah, qui est الجمهور الكازن معنا نشكي لو أنا الكونوي أنا الفارتين أدياسنا وكشتم وسنغير إلا كان معاون وكلي وكنا نخدموا الجمهور الكازن وكنا نعدلنا على حبيش ويسن La vente mardi, la situation. Les points de vente. Les points de vente. Le stade de budget. Pour reprendre un peu, pour faire complémenter la procédure de la vente des billets, c'est important donc elle débute et comment vous allez l'organiser. Elle débute mardi, la situation du président, du stade du premier jour. Les 50% Les 50% à réserver aux supporters des Ijouzos, 50% de la Dibkaïa, le stade de l'unité. Les supporters. le même jour, mardi. Le même jour, partir de mardi ici. Donc, je t'ai dit, وكنا كان حدث ما نونس دبي الكترونيك وكنا الفاتيكين دبي توصل حدث ما نونس تعطينا اللي تيكي من ولا كان يظل بخلاف أنه نفلو المباراة. Monsieur de la vente. Pas jusqu'au jour du match. المكفى ليبيا. يقول لي ليش supporters نورتالو مي الدرابوا مازال سويت بارت دونك هاد روحنا ديالي جو سوي شاد اللي داول ومن بعد برينا تليفون ماشي نقول لي الله يجوز كان انا خدم من الحاج راشد ونقول لي هذا اللي كان وقال يساعد ناس مشات يعني وقال يبغانا قلعني نبارجنا زود كتنهني باقي نتغوض بكايت ولا الشوال ولا شو تاكل الشوال وقال وغنتنو بين فرجنا بالك صراحه مع الصوت تاول السنجاق تاول الاعلام المزرعه.